low rooftop bar, and lounge presence. Shoot with Iconic Awards 2nd edition, the biggest party this December 17th. Big and better. Yes, abantu bambara amazina niraka anita imuje pro shots omwana uzalirwe mbara akurire mbara no kora mbara erizoba izagamba show etiro hebiri 17 yo kwa ya December ku 12 2023 so tugitira ha rooftop aho kureba ikife cyo kureba cyenyine ne kubane kwatagana n'abintu bya award ero performances z'abeshongozi ero okunywa no kurya byona byaha twakuba tukoraho na nyina ha rooftop yenyine so ebiro 17 bya December ubwo mwaka gwenyine no gukureba konka ntubesinga myaka ejemito upcoming artists upcoming MCs when kare abantu nkabo yeto eje kunda ngabantu mwene party ya entertainment bije babyerekereho mweninga nekwane eringa yo research tone nkokora abagana bakora yo research tone so egisho nkwera aberi zakuba no ija yo research tone cyawe cyoine abantu bakisime tokamanya nyensya ukafuna umuntu watangira ekitone cyenye wayereka akupromoting ankiyo nkomuntu nzakubanza tambura tubyo kugira ngo no kuvotinga nka media chinkaki tubya voting no kuba no ija nkiyo nkomuntu wore MC wase Mike Nkeji watotan ko MC inge watu inoba jaji aba international bokumanya ikintu cyo gukora bakushare bakwe maxi bagento no okugira wa MC ingaje uya percentage eti wasinga watu ara award kuka award ntwakubantu kigabero sente kwena award erimu ekurebeka je niyo award no kugireba so buriya bishani so jishonka shara mundu wajya tukume tugete shoot with iconic no kwija ukateza ibishane n'abantu abo kuraki abo kumanya icyo bakora so it's not like nyoni ndabendo honyenka wabe natere bishane bakwa twine ba photographer kuga Kampala ku muri mba Rome abitwine abitu abana bitu bokutere bishane muri mba Rome twine abantu abo kumanya ikintu cyo gukora umuntu ekintu cyo bakweta camera game abantu cyo abo kumenya ikintu cyenyine so bakwa tubinaha no kuba no jano teze cyane utwaro mu HD ngo kukiri wakireba cyane cyakwa kiri mu HD so nugo muramwa gwa shoot with iconic konga ariyo muri this second edition konga muri ngo gutugire ngo no yabanze ketaro award so twagira ngo hatejeje hati bigatewa award kugira ngo at least no manye muntu ko koro mwaka bakusima wakireba ati twagira no kwate category zona omu entertainment tuje tubasima kugira ngo nawe omuntu go basima next time ayongere mamani ninga shuwe afune abantu abamureberaho bakamanya ngo ugo muntu ugo mwaka ya dekare agizire ki yatekaho kandi nabantu nkabo bamusime bagire ngo ugo mwana witu wambara ine cyagirizo kutekaho munange yo industry ite yambara ine cya building kugira ngo abantu bamurebereho bamusime nyensya kandi nza kuba tuyinoho na ibatu ikora dancing competition okuzina kuje kwereka amazina twino performance z'abeshonguzi abatari bamwe na bamwe abari boss international no mu Uganda gwena abaratu entertaining on that Rio day so nza kuba turya ha rooftop ebiri 17 byo kwa 12 ubwo mwaka gwenye nogu so price yet entrance no mutwaro VIP nugumone chweka so konka for the case abantu abesimbire award tuzire nkateka registration fee kugira ngo umuntu nabari iga kugira ngo ekinto cyakuzamu abe nakikunda takakifosinga abantu umuntu orize ku registeringa ajya tware form studio yanje twine studio aha GBK na head forms naiziri no jo registeringa konka tiro price tag ya yezo forms tuzire ngo twine categories ezo twine kuza kubesingiraho omu category nankeje mu competition zitweze so twine category nke ya Miss Iconic twine category nke ya Mr Iconic so kamba zenga mbere yezo Miss Iconic na Mr Iconic
nzakuba twine registration ne kuberiyo emitwari 5 konka mpagendera hebintu nkebi omuntu orasinga Miss Iconic na Mr Iconic abantu kwamba twara award kandi tukakatufuna etua ya mburo abantu abo Mr Iconic and Miss Iconic then tuza category ya upcoming artist nyuma y'abantu ba upcoming artist abo nabantu bamwe kugira ngo abantu nkabo upcoming artist abantu abo timukubaha abantu abintu bakubaha time konga abana bamama kweshongo so ito tuzenga ariyo ni tukatubeta hana nkeja show yitu dizena wafuna award konka ne registration yabo twabateraho emitwari 5 kugira ngo kimotivating wabe namayongo cyakuza munacenda bitabe kugira ngo umuntu bamunometinga bamposting cyito cyatakwenda yashanga ari mu category yatakwenda so nje kiteye bakakatema ke sentezo kugira ngo umuntu aije ayikwe kundire cyinto kinyine kiyazamo so konka twagira ngo ubwo kiyaheze kufuna kiyaheze kuhangura ubwo upcoming artist turabahanguyire abe nabasa kufuna audio yabusha recording audio yabusha kandi tukake tumukoreho na promotion iyo audio tugipromoting so kugira ngo etambure kandi n'ekindi yarakakura video yo audio neto basa kugimupromoting rama TVs ezenjawuro ngukuna nabagambe twinona za group so twakatwagiraho na abana bo kubamba amanyakuzina kungabo kuhizero mu group abo best dance crew twakatwagira no nabo bije bakureki boyereseho kinto kibe yineho bize ba performing besimbe n'abantu na group zinde zikumanya kuzina tuyemo muhango zomwe wakatwagiraho aba dripper tikumanya ba dripper mwambamanya tunabana no kwamba maku dripping yebukumba kiye abana bo kumanya mwe na kumamba maku dripping mu town so twakatwagiraho ba stylist twakatwagiraho ba MC twakatwagiraho ba DJ ba designer twino abana ko umuntu kushanganaza na wenka twino ba stylist abana bo kwata mic akatandika kurwapinga ari freestyle nko kuchumanya twakatwagira ba influencers tumamu nimbara twino ba influencers bitu twakatwagiraho umuntu osingire kuteze kishane kugira ngo muramwana ngo kishane twakatwagira umuntu osingire kuteze kishane konkabo ntuzakubanti submitting ebishane nkabishatu nokuba nonsingire ebishane bya nkabishatu then to be displaying a projector on that real day then abantu bachoosing ekishane kyasinge kubonera nikiya atugwe nwara atware award then twakatwagira people's choice award noza kwija twakuba turi ya show henyini abantu mwe choosing mukimwe nkomu abantu muti abantu nkabanga yewanka abana babatanu then tuba voting rawo direct imwe abantu nimwe murabe mu voting abantu abo ora asinje ni waragende na award ya people's choice then award ni nyingi munonga kutinka shoma nkazimara yabwa kire badeze zinaheruka kugambe zona registration name tware eshatu chane ya people's choice ni taro registration kugira ngo ubwo tuba kumumanya already tuza kumucyuzingira arunako wenyine twino tickets nzakuba stambura mutwaro gume na gatiye mutwaro gume na mutwaro gume ne chweka then twinona ale badges kabye ngwenda kugura ticket ubucheka ariwe yawe no kuba no jugura shinji kanana wajugura kare before the show konka on the main entrance neto eriyo mutwaro ordinary VIP gurugume ne chweka so nekindi twinona ba sponsor bitu aba sponsoringire show twinonka from mobile twino NBS television twinora rooftop bar yenyine itoroho then twinona na Tonez fashion gate so abantu abageze ba tushitamire bagira ngo tukore kintu ekiricho bampa support bampire bagira no ngo kukige cyambara katugezo katiriftinge kimanyo bura hamwe so habone NBS hayizire na Afro Mobile abo bakwamba teka live ya NBS ngo kucumanya so no kwano twara award ya NBS bari kureba ija batwagira batwara award abana bashemerwa